udaba sikhuluma lona-ke udaba olubalulekile ngempela kakhulu ukuthi hayi bo sikwenza kanjani ukuthi abantu umuntu akwazi ukuprioritize uNkulunkulu noma uthando lukaNkulunkulu over i-treasure izinto nje uNkulunkulu asuke emnikeze zona eziyindlela yokuphila mhlambe eziyingcebo ngoba kuyenzeka ikhawana ey'ningana ngempela umuntu uthola ukuthi manje useyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu umsuse kuphi aze afike la abe khona. Kodwa ngaphambi-ke kokuthi-ke singene kulo udaba ngiyafisa nje ukunikeza isihambeli sami ithuba lokuthi sibingelele abalaleli. Sanibona abalaleli bakusekho Christian Radio Station. Ngiyabonga kakhulu uphinde ngithole ithuba lokuhlanganyela kanye nani. Amen. Nathi siyabonga ukuthi nje uphinde uvume futhi ukuthi-ke ube khona ube nathi uLwesine webakithi, uLwesine lomama, uLwesine lamandla, uLwesine lomthandazo. Ngaphambi nje ukuthi siqale nje yini ongafisa ukuyisho ngoLwesine nje lomama, uLwesine lwamandla, uLwesine lomthandazo, uLwesine lokusondela uNkulunkulu? Kuwumama angeke ngithi omama bodwa noma kuwusuku lwabo kodwa nje omama ake sihlaleni enkosini. Simthande uNkulunkulu ngathi asikaze simthande ngoba njengamanje isikhathi la ekumele sihlale kakhulu sinamathele kakhulu kuye ukuze izimo zingasibusi kodwa thina sibuse izimo ngomkhuleko. Hayi yazi yanamandla izimo zingasibusi bakithi, hhayi ukuthi zizoba khona kodwa zikhona zinjalo asingasibusi kodwa kube yithina esibusa zona, hhayi futhi ngokuhlakanipha ngomkhuleko nangezwi likaNkulunkulu. Wawu yazi yanamandla ngempela into. Okay, ngiyafisa-ke singene manje kulolu daba ngempela olusihlanganisile namhlanje sithi God versus treasure. uNkulunkulu ngapha izinto uNkulunkulu asinikezile zona. Omunye ngempela ubona ukuthi kuyenzeka ngezikhawana ey'ningi ubona ukuthi omunye wayi-right ngempela ephila ebazi ngisho abantu engakabi nazo izinto abafana abantu kodwa omunye uyakwazi ukuba right. Omunye mangabe nje esenakho hawu uqale ngempela zibe khona izinto uNkulunkulu uma esembusisile ebese khohlwa ukuthi-ke ukuthatha. Manje-ke ngiyafisa ukuthi ngibuze ukuthi-ke yini ebalulekile ngokuthi wena unamathele kuNkulunkulu ukhombise ukumthanda uNkulunkulu okudlula zonke izinto irregardless of lezi zinto onazo, irregardless lezi zinto uNkulunkulu akunikezile zona ngoba uJesu yena uqobo lwakhe ushilo wathi kunzima ukungena embusweni komuntu ocebile. Wathi it's very difficult, wathi kungangena usungulu wathi ngangena usungulu lungene phakathi usungulu lolu lonaliti kunokuba kungene yena loyo muntu embusweni kaNkulunkulu. Indlela nje oku-difficult ngayo ukuthi umuntu ocebile angene embusweni kaNkulunkulu, umuntu onezinto angene embusweni kaNkulunkulu. So ngiyafisa-ke ukwazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi uNkulunkulu kube uyena omphakamisayo ngaso sonke isikhathi abe namandla okubusa phezu kwakho ngaphezu kwayo yonke into. Ngibonge Macingwane, kubalulekile kakhulu ukuthi uNkulunkulu azi kuqala kunezinto ngoba one, lezi zinto zisuke yivela kuye, zisuke ingaveli ey'khwepheni zakho. Yes, you may think ukuthi hhayi mina ngiyisebenzela imoto yami, ngiwusebenzela umuzi wami, kodwa lawo mandla ukuthi ukwazi ukukusebenzela avela kuNkulunkulu njengoba uyena umdali wakho konke, meaning even the things that you are going to have uye umnikazi walezo zinto because labo bantu abazenzile, owakhanda imoto ulwazi walithatha kuyena, owaba nolwazi lokwakha izindlu kwakuvela kuyena. So kubalulekile ukuthi uqale prioritize yena mnikazi walezi zinto ngoba uma ungamprioritize yena umnikazi wezinto akulula ukuyithola lezo zinto ngaphandle kwakhe. Okay, kusho ukuthi kwenza ukuthi nangokuzayo nange-future uNkulunkulu angabazi ukukunika okusamore ngoba wena uhlulekile ukumthanda ngoba nakho usunalezi zinto ey'nkulu. Yes, kubalulekile ukuthi ukhumbule ukuthi umdali, kubalulekile ukwazi ukuthi-ke uyi-source of life, kubalulekile ukwazi ukuthi for you to even have lezo zinto kuzokundlula kuyena, indlela ey'ntweni ezinhle ney'nkulu nalezo oy'fisayo idlula kuJehova, ayikho idaba lapho. So fanele ukuthi wazi ukuthi ukuze for you to enjoy nalezo zinto ozobe uyithola kuyena, kubalulekile ukuthi ukhumbule ukuthi uyena owenze kwabalula for you ngoba ezwini lakho uyasho njengoba sazi ukuthi kuGenesis uyena owadala from uverse 1
kuya le uma ulazi iBhayibheli ulifunda uyathola lapho ukuthi uNkulunkulu uyena owadala izulu nomhlaba. Wase yabona ukuthi kufanele afakeni kulowo mhlaba awudalileyo. So kubalulekile ukuthi sikhumbule ukuthi as he is our creator, he is also our source of life, and everything that we have comes from him. Whatever we achieve in life, he's the one behind that achievement. Hayi no, kuyezwakala inamandla. Ake ngibuze-ke la, just to follow up on the answer that you provided here, ukuthi omunye-ke kuyenzeka athi hhayi mina ngiyamjabulisa uNkulunkulu happy ngenza konke ngiyamkhonza what be right, kodwa uthi kubantu asephila nabo manje-ke akenzi kahle. Mhlawumbe uma ngabe kuwuyena ekhaya ngempela ophiwe amandla useyabadelela ngisho abantu abahlala nabo, kodwa athi hhayi ngoba nakho mhlawumbe-ke noma-ke kunzima-ke khona ukuthi phela ungaphila kabi phambi kwabantu, kodwa at the same time uclaim ukuthi kuNkulunkulu wenza kahle, ngoba ibhilifi yami ithi lokho okwenza kubantu kufana nokuthi ukwenza kuNkulunkulu. Uyayibona leyo nto. So manje kodwa-ke kuyenzeka umuntu uma esezikhohlisa athi mina as long ngenza kahle uNkulunkulu abantu anginendaba-ke nabo. Uthole akasenendaba ngempela nabantu, uyabaphakamela, uyakhukhumala, uyona yonke into le abekade engeyona engakanikezwa lezi zinto, ngoba siyathola eBhayibhelini inkosi ekuthiwa uNebukadnezar eyanyuka ngempela, yanyuka yakhukhumala into ongakaze uyibone. Yebo, waze wathi uNkulunkulu ngizokushaya wena, wayishaya uNkulunkulu, yaphila endle, yaphila esigangeni, yaze kwaphoqa ukuthi ngempela ize idle izihlahla. Isiphumile esigodlweni sayo, isiphiliso kwesilwane igqoka amahlandla, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayeseyishayile ngoba yayiphakeme kakhulu, ngoba kuthiwa yayisukuma nje ime ithi ubani ongakhanda iy'ndonga ey'njengalezi eBhabhiloni elikhulu. Inamandla ngempela esabeka, kodwa yaphakama yaze yadlula uNkulunkulu-ke wayeseyishaya-ke ngayo-ke leyo ndlela ukuthi wayesephakama ephakamela abantu. Ngifisa ukuzwa ukuthi-ke kubantu abakanjalo ethi uma esenento ebeseyakhukhumala, ebeseyaphakama ephakamela umuntu, kodwa eclaim ukuthi hhayi wenza kahle kuNkulunkulu, ukuthi nje phela-ke mhlawumbe abantu yibo babengam-understand, kodwa cha, uthole ngempela abantu akaphila nabo nabantu abahlala nabo bajabule ngokuphila kwakhe, hhayi ngoba benomona. Umona enye into, kukhona vele ukuthi abantu mhlawumbe engabi happy ngokuphumelela komuntu othile, yabo, bese bekubheka ngaleyo ndlela, kodwa kukhona nako ukuthi umuntu lo sinikwe izinto kube ukuthi uyabona-ke useyashintsha indlela abekade eyiyona. Eyi Macingwane, i-deep kakhulu le oyibuzayo, ngoba la isihlanganisa iy'nhlobo ey'mbili zabantu. I-behavior yomuntu othi anganento bese yashintsha okholwayo, nomuntu ongathi anganento engakholwa naye aphinde ashintshe. So kahle kahle i-advice mhlawumbe engingayisho kumuntu ukuthi engenza ukuthi angabukeki kabi even ebantwini ahleli nabo endlini, because this starts from ekhaya. Ekhaya uma ngabe vele niyingane zandawonye kuyenzeka ukubusiswa kwenu kungalingani, kuyenzeka futhi nokufunda kwenu kungalingani, kuyenzeka futhi nama-opportunities angalingani, kodwa akusho ukuthi wena ophiwe lowo musa ukuthi la ohamba khona kube kuhle kwakho kuphumelele kudlula abanye, bese laba abanye ubabukela phansi, because la ekubukeleni phansi noNkulunkulu akamthandi umuntu obukela abanye abantu phansi. Uthanda umuntu o-humble. That is why ethi humble yourself by the side of the Lord, he shall exalt you, or he shall lift you up. Ingoba vele uyena ophakamisanayo. So masucabanga ukuthi wena mawukahle usuyiphakamele, kulula ukuthi uphinde usuke la ukhona. Kodwa mangabe ungakhumbuli ukuthi ubani okubeke lapho, kuzoba lula ukuthi laba abanye abangakafiki lapho uba-encourage, ubaphe uthando, ungabafilisi lento yokuthi hey, I'm superior than you, or I'm better than you. Kuzokwenza ukuthi ukhumbule ukuthi hayi bo, nami ngangilapha njalo ukuze ngibe la ngikhona. Le ndaba nje yakho ingikhumbuza indaba kaJosefa ukuthi abafowabo babe nomona ngaye, kodwa ungawu-understand ukuthi wenziwa yini lo mona ngoba bazalwa ndawonye. To such an extent ukuthi bagcina beze beba nalo moya omubi wokuthi bafuna ukuthi ngcono angabi bikho bam-destroy. And what they did is very bad, ukuthi bamthathe bayomfaka kulowo mgodi benze behlose ukuthi fanele avele kuthiwa akafe. You understand? Just because they did not value him
as their brother, be-appreciate ukuthi naye uyindalo kaNkulunkulu, naye uwumuntu kaNkulunkulu. Whatever gift anayo ayimenza ahluke kubona. But instead bona they did what they did, and at the end of the day babuya kubani at a later stage, babuya kuyena eseyini, esewumuntu omkhulu. So yingakho ngithi-ke akumelanga ukuthi uma usunezinto bese ukhohlwa imuva lakho. Khumbula ukuthi usukaphi ukuze ukwazi ukulokhuzana uku-acknowledge-a abanye abantu in a better way. Uzokwazi futhi ukuthi abanye abantu ube nozwelo kubona abangakafiki la wena usukhona. Hayi, no kuyezwakala inamandla, angisafisi ngempela ukuyona. Ngizobuza nje iquestion yokugcina bese-ke siya engomeni ukuthi-ke mhlambe komunye uzofisa ukwazi ukuthi then how do you strike a balance between-ke uthando, ukuthanda uNkulunkulu noma-ke nokuthanda abantu kanye nazo phela lezi zinto osuke unazo, ngoba kubalulekile khona ukuthi uNkulunkulu ungamkhohlwa, kodwa futhi at the same time noma ngabe kuthiwa usubusiseke kangakanani, sikwenza kanjani lokho? Ikuphi okudinga ngempela ukuthi ukwenze ukuze ulwisane nalento ethi wena khukhumala, wena zibone usungcono, wena zibone usunje uNkulunkulu, even kwaNkulunkulu mhlawumbe ungabusamveli wisho, ungabusabona iveli yakhe, ngoba the time you start ukuphakamela umuntu kuba lula nokuphakamela uNkulunkulu. Yes, injalo Macingwane. Kuyenzeka vele ukuthi once usukhohliwe ugcina ukhohlwa na umnikazi wezinto, but ukubhalansisa akusiyo into enzima. Uma one, you need to remember your identity, ukuthi uwumntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu expecte in from you as his child, u-expecte ukuthi ubehave kanjani as his child. Nevertheless ukuthi usekuphile lokho akuphe kona, but he's still expecting you to behave in a certain manner. So if uzokhumbula ukuthi uNkulunkulu ulindeleni kuwena, uzoyikhumbula ukuthi who are you as a child of God, an identity of yourself, ukuthi njengoba ngumntwana kaNkulunkulu ngenziwe ngomfanekiso wakhe, therefore I'm representing God. So in everything that I do, I must behave njengomntwana kaNkulunkulu. So kubalekile lokho. And then okunye futhi okufanele ukuthi ukukhumbule ukuthi-ke na kahle kahle all the treasure that you have, you wouldn't have had it if it wasn't for him. So uma ngabe ufuna kubalance, awuwarisheki kakhulu ngalezo zinto, but ufocusa kakhulu embusweni wakhe, ngoba uma ufocus embusweni wakhe uthi yena funa kaqala umbuso wami, konke kuzonezezela. Lezi zinto lezi osuke uyidinga ziqala ngokuthi uqale ubheke yena kuqala. So if you balance your life in Christ and your life with God, kuzoba lula ukuthi all the things that you need in life zivele zize kalula. Hayi, no kuyezwakala inamandla ngempela, icacile ngendlela emangalisayo. Njengamanje sizothi nje hulukuqu engomeni bese siyaqhubeka nalo-ke uhlelo lwethu. Uhleli naye-ke uMacingwane, hawu kumnandi. Ake ngisho qhubeka ngempela nalo-ke uhlelo lwethu. Sibuka yona njalo-ke udaba lokuthanda uNkulunkulu okudlula izinto eziphathekayo, okudlula izinto ezezwe. Sibuka lokho-ke njengamanje ziningi izinto esesiyixoxile ngempela. Mhlawumbe usanda kusijoyina, awazi ukuthi sesihambe sahamba saze safikaphi, kodwa-ke usuyosijoyina ngendlela. Kuso-ke Sky Guy sakhe esinamandla somsakazi akusekho ubunzima, Christian Radio, naye-ke uMacingwane. Ngiyafisa-ke ukubuza la kwisihambeli sethu ukuthi-ke ngabe-ke ngempela uthini ubungozi bokuthi ukhombise uthando lokuthanda ingcebo okudlula uNkulunkulu? Ibuphi ubungozi obulandelayo lapho? Bukhona ubungozi Macingwane ekuthandeni izinto okudlula uNkulunkulu, ngoba okokuqala nje ubudlelwano bakho noNkulunkulu buyamoshakala uma ngabe ukhonza izinto ukudlula yena. Ngoba izinto lezo oyikhonzile zigcina zicontrola your life, zibe yi-center of yonke into yakho yenzayo. Okusho ukuthi ugcina mhlawumbe let's say umzalwane who's a businessman, ugcina uhluleka ngisho ukuze enkonzweni because of ukuthi-ke na lesikhathi ngisenkonzweni ngabe sengiluza imali engaka. Then you end up uqala ubona ukuthi this money engiyiluzayo kufanele ngabe ngiyayenza, but manje ngiyobanjezelwa ukuba senkonzweni. That is now isenzani leyo nto le, isihlukanisa wena noNkulunkulu. I-relationship yakho noNkulunkulu iyaqala iyamosheka. Ake sithi umzalwane
ongayena ku-businessman mhlawumbe unezinto ozenzayo ekhaya kodwa wazi ukuthi ziyakubhenefitha ngendlela thizeni, but ubuzenza mhlambe Monday to Saturday, and then all of a sudden usuyabona ukuthi ngendlela ezikubhenefitha ngayo sekumele ukuthi kwesinye isikhathi zigcine zingena nangelanga elibalulekile, ilanga lenkonzo. I always say ukuthi kena if you cannot put God first, lezo zinto zakho ezobe zikhambela kahle, I can assure you ukuthi kulula ukuphinde zisuke kuwena, and bese uyathi wena hayi omakhelwane sebengenze njalo, kanti cha, wena ongabe olahlekelwe i-focus, wakhohlwa ukuthi i-relationship yakho noNkulunkulu is more important than anything. And then okunye futhi kufanele uyikhumbuze umntwana kaNkulunkulu ukuthi uSathane uzele into eziwu-3 empilweni yomuntu. So uma ngabe wena usuhlala ekhaya ungasezi enkonzweni, usomabhizinisi, angeke usathayitha. Lesikhathi ungasathayithi sekwenzekani? Siyaqala-ke isitha siyantshontsha. Lesikhathi ungeze enkonzweni siyaqala isitha siyayibhidliza lento onayo. Lesikhathi ungasalokhuzana ungasanaso isikhathi sikaNkulunkulu even ekhaya, because akusiyo about isonto kuphela. Ufanele sikhumbuleni ukuthi Monday to Monday we have to worship God. We have to read our Bibles. We have to pray. Siphila a godly life every day. Aliki ilanga ungathi ngithatha ikhefu namhlanje. Cha, aliki ikhefu. So malingekho ikhefu uthola ukuthi kwasekhaya awusanaso isikhathi sokuvuka. Khona into eyayisho Apostle engiyithandayo engayifunda engangingayenzi. Ukuthi yena uNkulunkulu abe first thing when you wake up, when you open your eyes nje. Abe into yokuqala. Noma usulala futhi abe the last thing that you see with your eyes. Ngayithanda le nto ngoba ngayibuka ukuthi kena ikwenza ube so protected in such a way ukuthi noma ngabe ukade umhlamba ungagcina ube nobusuku obubi, but just because your last eyes were on the Lord, kungabi khona lutho olubo lukuvelelayo. So kuyingozi ngalokho ukugcina ubuswa izinto than ukuthi ubuswe uNkulunkulu noma uNkulunkulu athathe priority in your life. Wow, kuyezwakala ngempela, inamandla kakhulu. Siyazi ikhawane eziningi ukuthi noma ngabe umuntu unemali engakanani ibe ningi injalo, kodwa umuntu uyakwazi ukuba ne-challenge mase kufanele athi give. Ngoba nangu uJesu ekhuluma nendoda ecebile, a young rich man, uthi kuyona iyabuza ke indoda uJesu ukuthi Nkosi yini engayenza ukuze ngibe uthandekayo kuwe? Uthi uJesu lalela, gcina imiyalelo eyishumi level eyayigcinwa nawo okhokho. Isithi indoda, awu mina leyo miyalelo ngayigcina bakithi kusukela nje ngempela ngiseyingane, kusukela futhi nasebusheni. Usethi uJesu ke alright, okay, thatha ke manje lengcebo nayo, udayise bese uyonikelela abampofu, uyoba negugu, uzakhele igugu ezulwini. Futhi lento ye-giving kahle kahle usungayenzela umuntu kodwa usukuzenzela igugu ezulwini. Kodwa ke asibuka lana ukuthi nanga umuntu ocebile wanqaba kodwa ukuthatha into yakhe ayonikela, anikele ngayo kulabo bantu abasuke behluphekile. Uma kuzoba nzima kumuntu ocebile, how much more kumuntu ke mhlawumbe oyi-average noma oyi-middle class noma ongenayo imali. Angifuni ukusebenzisa ilanguage yokuhlupheka ngoba ilanguage yokuhlupheka yasebumnyameni akuyona yasebukhoneni. Yes. So loyo muntu loyo ke ngempela uthini kuyena ongayiveli ukisho, ongayi-understand, ongakuthandi nje ukuthi anikele, noma bekuthiwa uNkulunkulu uyakhuluma ke ukuthi awuphana nangomakhelwane, uyashesha ngoba umnikelo awuba umnikelo kuphela ngoba nakho uyiswe esontweni noseduze kwakho nje uyakwazi ukumsiza uma uNkulunkulu ekunikezile amandla. Utheni kuloyo muntu ngempela nje ongafuni ukukhipha, ongafuni ukunikela, ofuna ukuthi kulokuza, ngoba ngalesi khathi vele izinto ziba ningi, ugcina usuba greedy, nenhliziyo iba greedy, ugcina usufuna okuzayo kuphela ungasakufuni okuphumayo. Utheni kuloyo muntu? Ngithi umuntu onganikeli ave kuyingozi, unganikeli ave kuyivali iminyango yakho ukunganikeli. So ngicela uma ngabe bekuyi-challenge kuwe ukunikela namhlanje ntambama kuLwesine lo mama, awubuyele kuJehova, uyomnxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyazi angenzanga kahle, bengingasathembekile kuwe, ngihluleka ngisho ukusiza nabantu abaseduze kwami, sengidevelopha umhawu,
sengidevelop ukuba nje selfish somehow. Yeah. So but ngiyathanda ukuthi ngingavaleleki ngaphandle ekhaya. So ngicela ukuthi ungisize kusuka manje ukuthi ngikwazi ukuthi ngivule izandla zami for the ones in need, ukuze wena Nkosi unezezele, ngoba uthi uNkulunkulu usibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Yeah. Ngisho njalo nje kumuntu ngempela ongakwazi ukwenza njalo, ongakwazi ukupha. Angazi-ke noma sekufanele ngisale sengibala ukubaluleka kokupha, ukuthi kubaluleke ngani ukupha. Kubaluleke ngani? Sisize silekelele, kubaluleke, sichazele bakithi. Ukupha kubalulekile ngoba ukupha kukodwa kubonisa ukuthi unothando lwabanye abantu. And uma ngabe ubonisa ukuthi unothando, kusho ukuthi wenza inkonzo uNkulunkulu ayenza ngathi. Yeah. Ngoba naye wanikela ngendodana yakhe. Ingesono kodwa ingesoni yaphenduka isoni ngenxa yethu. So ukupha shows uthando. Ukupha shows kindness. Okusho ukuthi wena uyakwazi ukuzwelana nabanye abantu. Kunama scriptures ongawafunda engiye ngaba-note down nje amayelana ne-kindness. Ungafunda ilokhuzane uProverbs, uProverbs chapter let me just see la, sorry. uProverbs chapter 100, uPsalms, I mean to say, chapter 117, Yes. verse 6, no, Isaiah 54, verse 10, akhuluma ngayo kindness lawo mavesi amabili. Kanti futhi okunye okubalulekile ukuthi ukupha ukunikeza an assurance of ama-blessings from God. Ngoba uNkulunkulu us-assurile ukuthi-ke na-ke singababusisiwe. Yingakho athi wasazi singakabi bikho, wasingcwelisa, wasethululela isibusiso phezu kwey'mpilo zethu. So thina siyazi ukuthi sihamba nje, we are blessed vele. So mawupha, you are multiplying your blessing, ngoba vele ubusisiwe. And then enye into enza ukuthi ukupha kubaluleke, ukwenza ukuthi kubonakale ukuthi you care about other people, like uNkulunkulu aba nendaba nathi, uPsalm 17, verse 7 to 8. Hayi, no, kuyezwakala ngempela kucacile. Ngiyafisa nje usithathe usibeke ukuthi-ke ithini imiphumela yokunganikeli, athina ama-consequences onganikeli, ungaphi? Ukunganikeli kublocker your blessings. Akulula ukuthi isibusiso sifike kuwe if uvala izandla. Kulula ukuthi isibusiso sifike kuwe uma izandla zakho ivulekile. Kuvimba impumelelo yakho ukunganikeli nokuphila impilo ecicimayo. uNkulunkulu uyasho kuJohn 10:10 ukuthi uSathane uzele izinto ezintathu, but yena uzile ukuthi siphile impilo ecicimayo. Kusho ukuthi wena you won't experience that life of abundance if wena uzivalile isandla sakho. That is another disadvantage yokuthi ungaphi. Awungeke futhi uyi-experience impilo yokudla kamnandi nokuphila emiseni, nokuthi ubone lo musa ukulandela. Mangabe sonke singakhumbula amaHubo 23 verse 6 uthi impela okuhle nomusa kuyakulandela imihla yonke. Angeke ukulandele umusa uma wena ungakwazi ukuthi upha abanye abantu, ngoba umusa uhamba nokuhle. Angeke uthole umusa ungenzi okuhle. So you need to do good to receive good. So uma ngabe ungakwenzi-ke lokho, angeke uyi-experience that life yokuthi-ke na uphile kamnandi, ubone umusa ukusebenzela even ey'nganeni zakho nasesizukulwaneni sakho. Kanti futhi enye into, angeke uwa-enjoy ama-fruits. Awabibikho ama-fruits omuntu ongaphi, because uNkulunkulu uma yethi-ke na-ke kithi enkonzweni yokweshumi ekhuluma ngendaba yokuthi u-10% ungowakhe, vele kahle kahle lo 100 usuke uphiwe uyena. So uma ekupha lo 100 yena ecela only 10% of what you have, but wena bese kubanzima ukumnika lo 10% walokho nakho. Yazi ukuthi there's a very high chance ukuthi ungahamba wonke u-100 just for that 10% osuke ungawukhiphi, because kubalulekile ukuthi sihambe ngokomthetho wezwi lakhe. So uma ngabe sizolalela imiyalo yakhe, kulula ngoba uzokwenza kube lula kuwe even ngalo 90% ozobe usele naye, regardless of your needs. Mhlambe noma ngaba ngaphezu kwa 90%, but uma umntwana kaNkulunkulu uyakhumbula ukuthi ezwini ukuthi uNkulunkulu thina sithemba umtsalo, but sithemba yena ngoba yena uthi uyamsebenzela umhlalelayo.
Hayi, no, inamandla ijulile. Njengamanje-ke sesifike kuwo amaphethelo, sisemaphethelweni. Kodwa nje ngicela ukunikeza amazwi okugcina okugoqa nje lolu hlelo. Ngibongile kakhulu balaleli ukuthi ngibe nesikhathi nani kwa-Abseko Christian Radio Station. Ngiyakholwa ukuthi kukhona enikufundile about treasuring uNkulunkulu more than treasuring izinto. And ngiyakholwa ukuthi nokade ehluleka ukuyenza inkonzo yokupha uzoqala namhlanje. Sengivala nje balaleli, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi-ke na-ke ukupha it's not only money, it's not only clothes, it's not only material things noma ngabe yini, kodwa ukupha ukuzinika isikhathi nomuntu, even share the word of God. Kahle kahle mawuphizwi, mawushiya izwi emntwini onenhliziyo echobokezelileyo, unikele ukudlula lozoshiya u-1,000 rand, ngoba uzophela u-1,000 kodwa izwi lizolokhu lisele enhlizweni yakhe nasemqondweni ukuthi noma ngabe kufikani akhumbule ukuthi hey, wathi loya muntu uma kufikile nako konke angothi ukuthokoza kodwa. That's a word of God. That's what God says. So rather i-plant that if awunayo into ephathekayo oyibona ngathi wena i-value ukudlula anything, but yazi ukuthi izwi i-value edlula yonke into ekhona, and ilona elingakwenza uhambe ngemoto oyithandayo, ube nomuzi owuthandayo, ugqoke okuthandayo uma ngabe uhlala kulo. Mina nje ake ngisho bakithi ngithi manje kumuntu akangasakhala athi mina bandla anginayo imali, hamba unikela ngesu. Iy'nyawo zakho nazo zikhona uJehova ukuphile, uNkulunkulu ukuphile, Make time for God and go and distribute the word of God. Abantu phandle bayalidinga izwi likaNkulunkulu, even if akusiwo umuntu omaziyo. Anyone you meet on the street, uma ngabe uthola ithuba lokuthi nixoxe, xoxa bese maye ngabe seqala ekutshela iy'nkinga, bese umtshela ukuthi uNkulunkulu uthini ngaleso simo sakhe, because ayikho into ebaluleke njengokuthi uma ngabe kutshela inkinga wena zana ne-solution, but i-solution yakho ayihambe nezwi. Ingabe sihamba kuphela ngamazwi okuhlakanipha kodwa ayincike ezwini likaNkulunkulu ukuthi lithini. Hayi, ngeke kumnandi la.